ini bukan kerana asal ni salah orang apa yang kelajak ni, lokor orang tu message nama semua. Ini drugs awareness ho, angze nugai paimani, buma bupa, poila cengki kongne na. Ini je, jadi next generation ro. Tabok, jadi sikla borok ro, boroi celang. Berapa buma bupa no nayo, ke buma bupa itu no ceng, ठीक जगह तंग नहीं नांगो, एवं अब तो ड्रग्स संग तुम चुवाक आराग तुम जे खलाइमनी, अब खूब चाया, चीनी पैसा बतई बो बाहर नो, कॉपी खलाइनाई, बराबर नोट तो माहूँगा, बोने वो इतनी ड्रग्स अवेयरनेस हो, महाराष्ट्र प्रदूत विक्रम ने बर्थडे हो, आंग साने ने मुचुंगो, जे चुंग बकैसा प्लेट्स मार खलाइनाई, जे ani bay ani ganda gandi je tongnai brauno bo je tripura bo chini samas jakti jeng sikarong itongga o jakni sikarong itongga chini next generation ro ko chini bra control ni bay dong jangka boni bagai no jeng buma tongnai elders tongnai jeng no poila chuak arak drugs ni jeng control mak lainai aboni ulo ini next generation rok no jeng abo ma prengai nangnai ebong braune bo bujogri nai nangnai abo tini ketal manaya dirgodin crores of amount are being spent by the central government, state government to control, to check the drugs influence, and our next generation is becoming prey for the drugs. Every day we find accident by scooty or rickshaw or motor, different kind of accident taking place. The main root of the accident is drugs, because people become out of control. They do not know what they are doing. So when one is addicted and influenced by alcohol or any other drugs, he or she will not know their next future. Therefore, we have to organize every now and then, today also, through music, through talented people, those who are well singers, through drama also, through story, through incidental evidences, through media, electronic media. We should be very careful so that we can approach the problem timely, properly. Thank you. Belai hambai, nero media sono. Tini to joto na show tini 4 July, tini bubagra asemani sal kuthar. Bono tini ora tini the IS borok wahinu tini omo TSF ISF borok tini program khlaika bubagrani asemani sal kuthar neti ari bisyo takte singmani tini ja samani nungmani je sini borok sini serai rok lam hamyati yoi serai rok lam hayati je samani nungman tini boni bangai bono muthak bai ke biskau muthak lai manai boni tini tinoro sini serai rok kaham khlai program khlai ni sei tini bubagrani asemani salno tei borno bang jero ISF sundang belai ane khak sama hamzamu yapari borno bo ar bubagrani bo derone tei na bon asai masal kathano tiang khuloma ya phar jawo jawar je jotten je phaiman ja phaine rau tini ni salno ba phataro tongai hasalo tongtu ti phano kaimya tongai phanor je nahori tongai rau no ani media bisinti yang borno no sani musu je chini srai ro lam phaya tei sangmani nungmani tei chini buma phani kong na ya khlai je thang tongmani bono bai ke chungki philito manai ke jo oro khlai lai mani belai belai hamkha ang jotone kobo musu orni je srai ro borok khasijak borok sijak jini buma phabuso kosto khlaioi borno kisam basal lekha para runglang thong bobishot borok yakong ba yak basal lang thani je buma pharo kosto khai sai anu ya khlai
Bunari aku bahasa woi watain paloi mia mai ketung paloi borok je khlai tongani borok no sisai narugani hone je ani sirai no orno je kaisa naithok program khlai ka turujung asai ma pandani ti yoi belai ang hamjakha borne deibo ds if borok jsf borok deibo hai sam kotor krak khai malangke deibo sam krak khai langke ar bumam kharo borok deibo kam suba suru khai langke ar jara lama hai